Trubor nakaslem jong unongsan hima. Uba dispersing rani ubade uway naginong wat RTI balapaw jong gajella. Henne kasngi lang baka RTI ka baulapan, ulapan pau perthei ya ka jing lat kam hakilait likitinat ki badon ha gajella. Kaway na kini kilait li kidai ka jaka sumar Honey Grims Hospital, ka office muda bat ka office jong ka DC West Khasi Hills. Bantep shu hadu kat no tali ki kam ki lat ha kini ki jaka, dongen ngap ya ka jing batai jong ba dispersing rani. Kong de praterik dai benyu araja arkut video hamlet but sebadang dahar pada lai praterik dai benyu araja arkut ti video begini ke jing keno ki press media lima ke jing keno jonga bagai lagi kot ba kadon ke jing tum ba akam ba ay te po muda ti lang la jonga la le biang ka RTI po muda ti kena RTI po ngayo akan praterik September raja po Di hadian bagayo ni RTI report ka pau ba katai ka office moda du menta kampat don ngata ka jumut bangamut banong kalong ba ka serbus book jonga serbus book jog mekhalia men antak ko men employ kam applicable kamut kadai bandon la ka jonga office mondom nam ta katai ka muda kani nakani ka RTI ka pau ba katai ka muda du menta ka ngdei ka ka department kum ka yau leri lura nomor balai na kaliang ka government of Bekelia kampat chna tikana kinja service book na banta ke employee habidi bidai department te kedi kata ka jingle jong sarkar hi ka pelong yau te minister arngut ban thum kam be anya ka office te kumalong mentaro kar kum ka report ka pau ba ka office hadu mentaro kampat don kata ka jinge thum kam kebajanai bakat kum ka service book nomor balai marbana kaliang government kampat snar pai snat kenai kendon jokaan jadi kum kam tunjang te kata mentang apa syaba ke jingle jong hamlet bat ke jingle jong u snyo belang han kamdi ke babaan dre ke de ke badon an nomor ba na kaliang government hadu menta kampat snai kinja service book dan iki office merundom habede manika thungkam thungjam hang tai po muda tiban pensya shu elogata nagala junga lale ka RTI ti hangne RTI ro lalap ba kata ki men hadu benta ka jinge thungkam i ba kalong langram kalong ba kum sang pur sangne pini i kum sang pur sangne ke don ka post engineer in chief kampat yu don ke department lain dak armed force ki don ki engineer in chief deng kai ke don ki engineer in chief ba kar ke jing tip jonga bana na ki brio la thu ba ke ni ka post ka babat ya ne ka post engineer in chief de brio la so thai na kam yo a sanction force ti kata na kalang yu pi fila ban verify kata shule yang tai po muda pin keling tu so kalong na ba sya ko ba kan no ba ni ba ke jing thung kam nam ta ka post nam ta sanction post ne atho number of sanction post engineer in chief ntai don ka we ka post but ka post kat ka jing tip jonga ba ka dei brio ba song thai ti kana kani ka RTI report kum juro ki don ki kam mi bahap kum ki dei ki brio berte kontak ki ha papo ka regular ki the post of finance account staff number 2 is last medi rumbuin for the post of architect nomor ba kam don ka service book pada jong ta daw government of Bekelia kadina po na government hable kini ti nakane ka orda ka pa ba hangtai humenta ko mula batai sikmat kam don ka service ka ba janai ti hebede bakan pus ba hangtai ko muda ka tungkat ai pot bangayo ba bakan pus hangtai muda ka don live hoteli hangne urban ne raitong ba de ka don ar pusan teli ka bakan pus tadi ka ba ngayo aga atipon abade baka contractual kidon kini contractual ne po office jonga ne po writing boarding kidon do kharwe ngut ikini contractual la jinsha kadai ka jinsha ka post kini kilong damta kadon daga karakom ki jinsha iya bobon banga kadon ka record bro khoi department kidon contractual kidai lamba ka skim kitong kontrak don teng ba kitukat kom ka appointment order kitho
raja ke tolong mereka jing siu berkisiu cukup wajar. Kata ibun ba ki department gilong hatar kom re hadian berlaku tu skim do ngalap ba kitu gil kontrak kidang keteng ya kam. Jinggeli kalong ba kani kam kontrak ai ba menta kala pelong ya sarkar kum kata kebentar konsan do. Nomor balik layu iro hantai po ngesiel ya kontrak wat ka rostar kamlong applicable ya kontrak cuba. Kani kajinggeli kalong ka ba ngaso sene ya kinong tre kumbai yang tai don kinong hikai hintai po. Entah haru mentah khasansi gede syom tai gidawa ya ka hok na menta ka kam. Desya bangale intai ngaso melum na markat kum ka order la pau ba baro ki bale emtet gede banyale na du ar haja sipau. Dei khususi kalong ba ki penat kam ya kata order hadu ar haja hendak. Ti ka pau ba kata kalap khandai sinem kemut ka dei jing phalia jong sarkar kam dei jing bakla jing hikai. Ya bede begini nak kalian jonga aku aktivis ngak kentu sarkar lak nomno ya gini kontraktual appointment lak nomno de ban thaulat ya kita gini kai beli menengkong galong dala kimla chu ban thum kam do kila ban ai kum graduti ni kisening ai kisen ai bagin yo sing beli namta silak ni arlak kata kadon kam na ki nama beli kijing bakla kam de na jong nama da kum de baki de gede sarkar ka bala implement ye ne ka ya kan kam MTech exam hawarja khat khandai ha insya kat kombination lade araja sipro lagi hab haga regular berkita yo bonjat ki kam hne i ba kamlong tikana kar kombini ad report marbale ka da kalong ba serbus book hangtai po muda kampat lo rimti habede ba kani ka jing thung kam ba an hang tai ko bala pen bana man siwa hadian balami ka jing kenno nanga nakalang komen o mekhalia haka arpandrio tri ko akos araja po kalpan mi snanda ka notification from the Kharbuki under Secretary the Government of India to the Secretary Meghalaya Urban Development Authority, subject approval for permanent absorption of the officer in Meghalaya Urban Development Authority. Subject lah satu lupa bah hantai kampat don ka service book kepatikana namenta banka katungkam dungjang te kena kalian sarkar kena interfere namtan pen scheme ni ka anur. Te ni la thoi sai with reference to the letter on the subject stated above, I am directed to convene here with the government approval toward a permanent absorption of the following officer in Muda for better management, supervision and maintenance of record. Namar kalayo complain dan nekrim. Abede begini ka jingbom tungsu yang ini ki my writing test yang ini ki. Hai, kini ka kam ka bede staff now. Te hadu menta glelang agi staff nurse namar hadu menta kim kat ya writing test. Te bede bagane license menta kampalai e nak glelang jonga kala fai ka RTI. Te kar kom ka ID report la lai thu yang bai gane ka exam on conduct na hagni kisni ban sawan. Te nak glelang jonga lada ka ngala ai lu kata ka benta kala daka nika nekrim kamle ye bostio na hapo stio nak glelang jonga nga ka complaints po deli haba ye de ka negligent duty balale dak gini krim ti hangtai ka donro ka vacancy hangtai hadu laispa andri punyo teli ka vacancy po ni krim ka post ti ke laispa andri punyo teli ka di post ka babakan po ni krim ti habede bagane nak lang jonga kani ka di tip sabaro gitu ki ba apply gani kam ba nglayo information ba hagini kisni ki bansawan kinsa khod ya ka written test kata di ka RTI bangayo na po nikrim te ka group B ka pu suntai kala laispa andre sanpo southly ha kidon be group C yang tai ka strength jo group C ka puas ka don san spa khandai tali te gibalai dam ta group C gilai tang khalai tali ta insai bonta nagini group B group C kan tali kis ka total strength ne group B ka don khandai spa khanyo tali strength ne group B ka strength yang sanction post dia bahkan lai spa san pusa tika strength jo ne ka group C pada ka don san spa khandai tali ki sanction post but ki balai pada ka don tang khalai tali kod umdan outsource Lor ki staff na
Si yang tay bonong stoin pada hanong stoin gadon ke pakan si yang tay namanta gadon hadu lai putli ke pakan si hanong stoin. Oi ke yo complain ba ka office nong stoin ka ai ke nong tre deputation yang tay po human right ti hadian mengalale RTI ngalap ba ke deputation yang tay namanta nong tre gadon hadu menta ke nang penting. Tinggal ayo komplain ba kani deputation ka thut yak permission jong itu ke bedai ho pan yo ang tuan marbale mentala south nem kana penting ya kani deputation na pon stan ti bai de kani ngala yo record ba hang jing sha kani deputation kam de palat ya ka sans nem ndai ke jing penting jong kani kalawara jing sosi ang tai po office jong ka human right ti bai de kani record nge thu ba kadon ka record ang ne ba kam de kata ke jing le be an de kadon ka ordan ko sarkar ba ka ba continue ya ka deputation. Habis kani krim jong tay department kinong tray kidon prapo karkom kani selong kidon prapo remote. Te hapo juwe kidon saungut. Hapo tura kidon saungut. Hapo benene hat ke string kidon khat kendangut. Dikatata string tay nam tak sang post kidon cispa khalai teli. Jingkeli kumpo ngopi hakano kerkom mi kendok exam tai habede berta te ya kata hadu menta tad hadu bangan dale da kawe gati ai bang sakit ya ta ba kendok exam hakano kerkom namar balada lada ka post engineer in chief kadon hangne te hano kerkom kendok exam ta engineer in chief kendok hakano kerkom lada buri bala chung thai unyo to kam ti kata next step longan tip kena ko ba yang fight ko gati ai ban tip kena ko ta kan kili jengpi. Ano kaya estimate budget ban perlu ang taka jinsil tinong trade proprio. Ya kata po muda ngamle mo nam taka estimate budget mo kata. Dia po urban ngalale kanega. Ya kanega office mo mundo ini ngathok ne. Please provide me information along with zero copy of office expenditure with effect from R1000 to R January to R1000 to R March. Ini record kadon baro tang bajrong nan pe ni record ni. Ya kala fai ya talo mentip ya ka office kadon kam ba pi ba la kadon ke jing tre kuno kano kom ro office na kane ga expenditure na sutu done you. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.